ide pedanda gede sakti sang maraga suci sane sangat sindiang pijang. Bapak perbekal desa lebih sane sangat kasumayang pijang. Lian dinas lan kian banda desa lebih sane sangat waniang pijang. Lan ide dani semeton undangan lanang istri doran alitan sane sangat waniang pijang. Sadurung titiang matur, miring sarang-sarang natulang rasa pangayu bagya, majeng rek ide sanyang diwasa. Riatukan, asum kerta waru nugraha ide, iraga sarang sami, presida mepadu wedana sekadine mangkin. Melarapan cakup kada talih, Om Swastiastu. Rasa pangayu bagya atur titiang majeng rek ide sanyang widiwasa, riatukan, asum kerta waru nugraha ide titiang presida laksanayang upakara pawiwahan reng rahinani mangkin. Minap ide dane semeton undangan sareng sami nenten uning ide titiang mapasayangan putu Tiara Wisniari. Sane mangkin titiang nados pengrajab utawi penyangre karya reng rahinani mangkin. Reng rahina Buddha pinanggal 5 April warsa 2 kali 36 titiang sampun laksanayang upakara pawiwahan anak alit titiang sane mapersengan IKD Eka Sanjaya. Anak alit titiang puniki sampun makarya pinaka dosen ring Universitas Udayana Denpasar. Sareng alaki rabiipun sane mapersengan Niluh Ayusari saking desa Tulikum. Ia ipun sampun makarya dados guru ring SMA Negeri 1 Blabatu. Indik pejalan tresna sareng kalih sampun memargi ring SMA ngantos mangkin. Ainggih ide dane semeton undangan sareng sami sane mangken titiang lakan ninayang acara sane sampun mamargi lan sane malebos lakan mamargi. Gala jam 5 ngantos jam 3 semangan sampun kelaksanayang upakara bemade. Selanturnya sampun pelaksanayang upakara widi wedana sane sampun kapuput oleh ide pedanda gede sakti sane sampun mamargi antar. Lan sane wawu urusan sampun mamargi upakara natap ring balidani. Male bos-bos gala jam 6 yoreang lakar kelaksanayang upakara resepsi. Ide dane sareng sami kaundang titiang malih ke pondok titiang ngemilat itu pakara resepsi puniki. Mogi-mogi sepengrauhan ide dane sareng sami ke pondok titiang nicenin anak alit titiang pice sane rahayu. Langgeng ngawutasan lan ngemolehin anak alit sane suputra. Ainggih asa punika titiang matur sadurung puput titiang atur ide dane sareng sami kaaturi titiang mesandekan rien jagi kaaturi titiang anita bobo samatur. Ainggih ide dane sareng sami yaning wenten iwang atau titiang nunas pangapuru. Sindap titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.